mateka y'ikiremwa muntu. Hari inkuru zandikwa n'ikaramu zigashira, ariko hakabaho n'izandikwa n'amaraso y'ubutwari zigasigara ari igihango cy'ibihe byose. Muri uku kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka w'ibihumbi 2026, u Rwanda rurizihiza isabukuru y'imyaka 32 ishize rwibohoye. Ni urugamba rwayobowe n'ingabo zahoze ari za RPA Inkotanyi, ku isonga hakaba hari nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Kubohorwa k'u Rwanda si inkuru isanzwe izabarwa ngo yibagirane, kuko ni iherezo ry'icuraburindi, dore ko arirwo rugamba rwahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi yari imaze gutwara ubuzima bw'inzirakarengane zisaga 1 miliyoni. Uku kubohorwa kwatangiye igisekuru gishya, havutse u Rwanda rushya, u Rwanda rwa bose. Igihugu cyaribungabunze kiriyubaka mu bice byose, ariko mu makanya tuvuge ku nkingi ya mwamba, tuvuge ku rwego rwarinze abaturarwanda mu myaka 32 yose ishize. Uyu munsi abanyarwanda bakaba baryama bagasinzira, bagakanguka amahoro kuko hari urukuta rubarinze. Iyo nkingi ya mwamba ni RDF, Rwanda Defense Force, igisirikare cyubatse gitinyiro, igisirikare cyatumye uyu munsi abana bato n'abakuru bose barota kuzambara uyu mwambaro w'icyubahiro. Igisirikare cy'u Rwanda RDF kibakiye ku murage n'amateka ndetse n'ibigwi by'ingabo z'umuryango wa RPF Inkotanyi, izo kuko nizo zabohoye igihugu. Mbere y'urwo rugamba leta yari iriho yakoreshaga igisirikare cyitwaga FAR. Icyo gisirikare cyaratsinzwe, kirasenyuka kandi kirahunga. Nibwo ingabo z'Inkotanyi zahindutse igisirikare cy'igihugu maze gifata izina rya Rwanda Patriotic Army RPA. Iryo zina cyarifashe kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'2000. Iri zina RPA ryabaye indirimbo y'umutekano mu mitima y'abanyarwanda. Gusa nyuma inshingano zaje kwagurwa maze izina rirahinduka riba RDF. Kugira ngo iki gisirikare gikore nk'isaha, cyagabanyijwe ibyiciro n'inzego z'ubuyobozi bikomeye cyane. Ku isonga hari High Command Council. Iyi ni inama nkuru y'ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu. Agakurikiraho General Staff, ibiro bikuru by'ubuyobozi. Kikagira kandi n'ingabo ziri mu byiciro, aharimo Rwanda Land Forces, izi ni ingabo zirwanira ku butaka, Rwanda Air Force, ingabo zirwanira mu kirere, ndetse na Reserve Force, mu magambo yoroshye tuzitinyira gutabara. Ntitwakibagirwa kandi n'imitwe yihariye y'indashyikirwa, Special Forces. Inshingano y'ibanze y'izi ngabo ni ukurinda ubusugire bw'ubutaka bw'u Rwanda ndetse n'abaturage barwo, ariko nibisigana no gutabara abaturage mu gihe cy'ibiza. Zino ngabo, izi nzego zose zikora ubutitsa amanywa n'ijoro, usibye inkeragutabara zo zikaba ziri mu buzima busanzwe, ariko zikitegura kwitabazwa igihe cyari cyo cyose byaba ngombwa. N'ibindi bisirikare bikomeye ku isi, RDF igira umurongo w'ubuyobozi utajegajega. Aha turasangamo umugaba w'ikirenga w'ingabo. Uyu niwe muntu uruta abandi bose mu gisirikare, nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Iyi nshingano ifitwe na Perezida wa Repubulika. Muri make, umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo zacu ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame, agakurikirwa na Minisitiri w'Ingabo. Urwego rwa politike n'imicungire rurebera igisirikare cyose. Hakurikiraho umugaba mukuru w'ingabo, Chief of Defense Staff. Uyu niwe muyobozi w'ingabo ugenzura ibikorwa byose bya gisirikare umunsi ku wundi. Munsi ye hari abagaba b'ingabo bayobora amashami ane y'ingenzi twavuze haruguru, yaba ingabo zirwanira ku butaka, izirwanira mu mazi, mu kirere ndetse n'ibindi. Aba kandi bafatanya n'abagaba b'ingabo bungirije. Reka noneho tuvuge ku mapeti aranga kino gisirikare. Kugira ngo ikinyabupfura kigumemo, buri musirikare agira ipeti. Reka ze nkwereke uko wayatandukanya uramutse umubonye. Reka duhere ku musirikare muto. Hari koporo, uyu uzamubwirwa na V cyangwa se chevrons ebyiri zikurikiranye ku rutugu. Agakurikirwa na sergeant, we agira V eshatu zikurikiranye. Uyu akurikirwa n'uwitwa staff sergeant. Uyu ni ufite V eshatu, ariko V ya nyuma ikaba ifunze ndetse mo n'akarongo gahese. Aha ni mu ncamake. Naho ku bijyanye n'abaofisiye, aho inyenyeri n'ibirango by'igihugu bitangira kuvugwa, tuhasanga uwitwa Sabu Lieutenant. Uyu yambara inyenyeri imwe, agahita akurikirwa n'uwitwa Lieutenant. Abuzumva babavuga, uyu akambara inyenyeri ebyiri. Uzabona wese wambaye inyenyeri ebyiri ni Lieutenant. Uyu agakurikirwa kandi titre ya Captain. Uyu akambara inyenyeri eshatu. Reka tuvuge kuri Major. Uyu bano bambara ibirango by'igihugu, Coat of Arms. Lieutenant Colonel agira ikirango cy'igihugu ndetse n'inyenyeri imwe, naho Colonel we akagira ikirango cy'igihugu ndetse n'inyenyeri ebyiri. Mu mapeti y'abagenerali, generals, amateka bakomeye kurushaho, kuko bongererwaho inkota zinyuranyemo. Kuri iki cyiciro level ya mbere twavuga ko ariyo ya mbere ibanza, Brigadier General. Uyu agira ibirango ku rutugu rwe ndetse no mu ijosi, aho abafite ikirango cy'igihugu ndetse n'inyenyeri imwe hamwe n'inkota zinyuranyemo. Tugakurikizaho Major General. Uyu we afite ikirango cy'igihugu, inyenyeri ebyiri ndetse n'inkota ebyiri zinyuranyemo. Duhita dusanga uwitwa Lieutenant General.
uyagira ikirango cy'igihugu, inyenyeri 3 ndetse n'inkota zinyuranyemo, kugera kuri generali mukuru aho yambara ikirango cy'igihugu, inyenyeri 4 n'inkota zinyuranyemo. Iri rikaba ari ryo peti riruta ayandi yose umusirikare w'u Rwanda yambara. Iki gisirikare nta kabuza nyakubahwa Perezida wa Repubulika w'u Rwanda yacyubatse mu buryo budasanzwe. Iyi ni ingingo itagirwaho impaka n'uwo ari we wese. Kuva mu myaka 30 ishize, RDF yahawe ibikoresho bigezweho, haba imbunda ziremereye, ibifaru, ubwato ndetse n'indege z'intambara zihambaye. Igisirikare kandi gitozwa kugira ikinyabupfura cyo ku rwego rwo hejuru binyuze mu mashuri ya gisirikare akomeye nka Gabiro, Gako ndetse na Nasho. Uyu munsi igisirikare cy'u Rwanda cyariyubatse, ntabwo kirahirwa n'abanyarwanda gusa, oya, amahanga yarakibonye aremera. Uretse kurwanya iterabwoba ndetse no kugarura amahoro nko muri Mozambique cyangwa se mu mashyamba ya Central Africa, ikinyabupfura n'ubunyamwuga byabo byo bituma RDF ikomeza kuba indashyikirwa ku isi hose. Aya ni amateka, ubu ni ubutwari bw'ingabo z'u Rwanda. Bashimiye cyane kuba mwabanye nanjye muri iki kiganiro. Niba mwakunze iyi nkuru, mwibuke gukanda subscribe kugira ngo n'ubutaha tuzakomeze gusangira amateka y'isi n'u Rwanda rwacu.